house a hian senior te za thin nia tin an experience te pon za sak thin ni amar chu han chu thian seniority hi engemaw chang chuan house ngam nan hrim hian an mang em leo tehi ti ve thei chang chu mai pawh ni se hei tun voinia session kalai mega hen boru khot tak mai haronoma chu pusi Ngunlianchunga zona ina aron kai noi chawni tani heng pawh ni se central jail lampang te pawh hnai mel tariu maya in ngai thla cheng teng speaker kalome ka zona star number somde la pasari na chu hei hi ni lai autonomous district council LADCA ZPM sarkar din na tur atan hian kan chief minister hian members MDC te nena commitment thutiam anehim bina commitment thutiam ane chuan kim sang takin minhil theiam ti ani e lome Winchikan House Leader Arim Tau le mai sang turin je di chantumi Chief Minister Speaker acha na chu nei lo te ni le zobel na zo turin zo na nei tu pu C Ngunlianchunga do somang Speaker I phalnain MNYF and Lai DYCC Longtai Nisom nila pasari kanhi press statement hi Speaker I phalnain kam chiat suak te ang Voin nisom nila pasari sang nila som nila panga sanchin bumi te kal tanga zoram mi puima LADC sarkar dinglai United Legislature Party ULP nam thua omle moipo thulova ZPM sarkar din theina tura Mizoram ZPM sarkar thilti danle rural na sang tura athim awarpo thulova sarkar tu ne na mangle an thutiam bo chia an chet dan te Mizoram mipui khiata puan su atur tlat maya thudik kan puan su hi Mizoram mipui ten kan sarkar Mizoram government kallai kan te phung poimo akan man te po athat kan ring thudik puang chuak tur hian diklolai tarlan atul miaw awangin mal in huat na in selna anilo ti party apong apuya chir thena aningot loti kan soidu bok Speaker Mizoram Assembly Sesona Khan kan MLA Leader of Opposition Pulal Sandamaral Tele Congress MLA Pusi Ngunlianchunga Khan Tuna LADC sarkar in thak chungchang an soya Khan kan Chief Minister Pulal Duoma Khan chiang kwam takasoin LADCA sarkar siam tur hian eng pressure ma kan siam lo party a an lo lu an duwa keni chuan lo takin kan odong song mai ani ati ani kha hediang taka kan CM do soi thei kan nei hi vanduai thak hle ani thudik chu hetiang hi ani September ni som le pathum sang ni le som ni le pali akhan CM ngei hian ama puvizir sang hi phone bia in office ko chovin puzir ihova LADC a sarkar siam kadu ani ti in alo som dai to ani sarkar na siam ani chuan a personal thil ti hi kan thiat thawang in tuna hian thu boy nei ani a Speaker phalnain kan chiar ani ti chuan a personal thil baka personal provincialized school som priyat LADC member zom tak kha party pakhat thuchuak khachu how sahan bi khasanal Speaker Speaker party statement press release ta khatin hanan chiar chuak tak ngain ga thela zona kha zot tamai la zona lut tamai sela tram hasa po ani peso senior ani athi toin garing
เขาตีงั้นเชียร์ชัวเขาก็ลดทั้งไงหรอ ผู้สปีกเกอร์อาจารย์ชูมาเนียก็จะขันเอ็งมาด็อกิเมนต์อมโลอินที่ว่าขันอัดด็อกิเมนต์การุนโซนี่ผู้สปีกเกอร์ให้นังมา copy ตามพอ house property พอแปกกันด้วยขันจะดูไล่ชูSeptember นี่สมเลยปฐุมสังนี่เลยสมนี่เลยปลียขัน Chief Minister บังลา official อินคอมมันนี่ชู ผู้สปีกเกอร์ข้าทุดิกลิ่งกันง่ายโดนนี่ชวนปาร์ตี้ทุกช่วง allegation assembly houseนี่สม แต่ส่วนนี้ส่วนเสียก็เสียคนกันละเลยนะส่วนนั้นคนนี้เดียเราติดไว้เราเสียละส่วนเสียเราเสียนี่เสียละกันติดไว้นี่เราเห็นผู้สปีกเกอร์ขัดยังกันเร่งติดโดนนี่ชวน press statement ลุยเละ allegation in ผู้มอนะส่งกันเสียเทลเวชวนอบ่อยชักจะบังโอ้มานี่ก็ใส่โซ่กับชูevidence material evidence สมเราก็เดียป้าที่ประคัดทุกชัวค่ะ evidence สัตว์ลิงเราว่ามานี่ใส่ข้าจูกันชีมินิสารินักเตียมเองอัดเตียมเราโม่จุดที่ชัวนี่ผู้วิจิตรสร้างให้จุดเตียงข้าเตียงสระเบลเราโม่อิทยาข้า evidence material อมสีเราว่าข้าเตียงข้าจู house ชูงาชัวแล้วฉลองว่า member เลย memberอินปูน่าอังชีข้าอินเสียเทดังชีข้าจูตัวน่าอันสวยไล่ที่เองไงดันเราใส่เวลาฉันจะปุ่งเรียนจุงstatement ตะกี้evidence รุ่นที่คือเองจันชันลุตุกะ party ประคัดทุกชัวกันนี่ฮิตชัวนินstrong ตกลุตุกเราไม่เทียมอที่นั่น court judgment แต่ชุนี้เสียงชัวนินvalid ตกมังขายขินอมต่อใจหูอมต่อขมีรอนสวกชุนี้เสียทุชันอันนี้มาเราจูparty ประคัดที่น่าทุกชัวโลเสียมริงจันชันหันมันไล่คิดจูparty เทวันเนี่ย bias ไทยเนี่ยจูฟังจอนินข้าvalid ตัวของตีจูไงตัวทำตะกันนี่โดนตาอินกัชเชียเฟลล์ก็ตีขันเนี่ยข้าจกขันเนี่ยผู้สปีกเกอร์ evidence ช่วย signature เนี่ย sign เนี่ย party ประคัดขันเนี่ยนี่เราโม่คงไอ้ party ประคัดทุกชัวกันเนี่ยข้าจูแล้วคงไอ้ evidence สนิทเชี่ยเราประคัด evidence เราปัจจุบันนี้ให้ตั้งสวยเราแล้วคงคอยตะกินผู้วิจิตรสร้างเฮียนนิสมท่านที่สร้างนี่เลยสมนี่เลยปังอาเฮียนตัวน่ะ MNF เละ MNF MDC สมเต็นเฮียนะไอ้น่ะอันเลียนไลน์นิสมเละนิสมท่านที่สร้างนี่เลยสมนี่เลยปังอาเฮียน MDC สมเต็นเฮียนะอัศวินนี่เฮ้ press statement ฮีนิสมนี่เลยภาษาเรียชัวกันนี่อดีกลาวันนี่ชวนให้เฮียดีกลาวันนี่ที่ตูมันช่วยเสียน่ะลว่าผู้สปีกเกอร์มันนี่ก็จะขันเอ็งมาด็อกิเมนต์ลเวนที่วางอินให้ไว้นะผู้สปีกเกอร์ให้ house property ทีนนี่ press release number 1 of 20 sangนี่สมนิเลปลีนี่สรี February sangนี่สมนิเลปลีผู้สปีกเกอร์คงยินกันเมมเบอร์สิยารันยา press release ฮีอาซาพวกกันซาตัวน่ะอมรชิวนั่นแหละค่ะ political party ไว้นะเฮียนallegation เฮียน เฮาสปุดเลวักสวยที่ชูอัฐาเป็นผู้สปีกเกอร์ว่าตอนนั้นทักก็ไม่ข้างกันที่เวดอนนี่ชวนที่เวตูรีสังนี่ละสมนี่ละปลีอาคันช่วงจนเรื่อง political party allegationชีมันก็เริ่มมาก็ฮีสวยว่าดูเราทั่วค่ะผู้สปีกเกอร์ต่างกันบางสิ่งจะว่าจะว่าผมตักข้าวที่ส่งให้สปีกเกอร์ที่ส่งนะครับส่งไม่หมดเลยเขาส่งมาส่งนะจูไปสโลว์ผู้สปีกเกอร์เลยมีส่งนะครับส่งเลยหุ่นมินเป็ดหน่วยเขาจะมีโลติบอยโลรามเซ่อีพาวนาดีลิน press statement นะโปนังมาพาวนาดีลินกับเชียร์นี่ผู้สปีกเกอร์ส่งนะทำเสียให้ก็ส่งนะช่วงมันโดนโลเนี่ยช่วงโดนฟัดรถเซ่ให้ฮีก็ส่งนะจูนี่สมเลยปฐุมสังนี่เลยสมนี่เลยปีเซปเทมเบอร์นี่สมนี่เลยปีขันอัลโลอิมพุงเอ็มที่ชวนให้ถูฮีนี่สมท่านนี่สังนี่เลยสมนี่เลยปังอาจานะ MNF MDC สมเต็นเฮนะผู้วิจิตรสังเห็นอสุยชวกตะชีจุนักขังกัน House Leader ดอมตะขันเอ็งมาอินเตียมเนี่ยเอ็งเบียกไอตีอมโลไอตีค่ะ Wildlife เลี้ยงปุ๋ย Wildlife Sanctuary เต้พงกุยnational park เตเละ officer post สมที่ตัวนั้นฟิลล์เรา permission เป็ดตัวเราสวยปุยแรงเอ็มที่
tilai ka a document ole speaker au ma wangin karun ta langani he hi house property tampo kan pevere nge speaker local vetan ole speaker ana kan senson athip de uzak suni bel khamai kalau mai ni acha kan member kha senior ania party pakhat thu chu ang chi te hi chu chair sok follow la tu khan chair lak lo kan han a zona ti net tu ti chiang tu tan khanin an refer mai tu khan kan ngai de wa ma seng yel kan khan chair ta a kan in khap lo khan ni a mara chu hi chu avoid thei sang samila khir na hi chi sang sang party sang sang om kan ni a ma chu sarkar mi puita na ro re kan ni a chu wang kan thil in zo te kan soi te hi poi mo vekari ti kha kan hai lo tlang nga tin mani khanin document om lo ka ti lo wa evidence om lo ka ti ri anin biani chuan voice record te kha a om ni chuan thu sana ni video te mo a document kha ka soi lo wa a document a iron ti hi MAMAWH thu chu ala ni de zela pori se khalai kha chu ka soi lo nga ma sei zo da chianga chu tiang su soi om lo ti kha kan achang tu minister in ron sai tur angai la chuan zo belna zo turin member zone ta pulal mon pu pun te lo somang pu speaker ka zo belna chu LADC chief executive member thar pu visor sang ason eng case te nge nei tin ni zo belna zo turin member zone ta puarem chakma lo somang pu speaker kalome LADC ang to khan CADC apo sarkar thlakin oma kamin no confidence mosona ZPM MDC tun soi dan chuan ZPM sarkar pot chuan council athlali lo dai lo kha helai tuna sarkar na sel mak tu te khan min tiam anian tia chu adikem ZPM antiam rengem ZPM sarkar lo bangem ni additional akan eng mamin pelo sorka ya lo dai lo riat leng sung hian eng banginga sengkat ma pelo kumina hian su ZPM sorkar lo bang primam ni thi ka kajote ole ate ka sang turin je ti sang tu minister chief minister ni bok pulal do me somang pu speaker an nu ber ka kan sang ma saberanga solai so aboy thak khop maya chom lam le chonu lam te hi dang lam the maya kan governor po khanin order kan ti fel mai in dang lam le man mai long mo lo te nge nge a ison ani sik so ya anin biak na le eng thu nge an poi na tan an lam tang siam nan tan engen man kan riat pui lo cái này chuẩn, mà rồi chú lộ trung trang chuẩn, hey salary le nan salary hi, rang ông ta lộ nuôi hiền, CADC son rim trang an lan ase, mà lộ ringot hiền an budget pum puy trang giá sum quốc bằng ai về lần mang tao này, thì ngay na ông lộ này, chú vang chuẩn, khata an budget này ra an phía ta revise at le ma zong kan pek bel thin ti pon thri a so ti reng rengang kal suan lon la lon lo ni mai ni lo la lo na nam thua pang ti ngai na kan khrebik lo a chan chu thil danga mi tur ti khanin an mang zela sarkar na thokan lak bel reng boxia so ti ang administration sa chu ti ngai na om lova in siam Travels kan du ngoi ani chu wangin an sum an man dik lo wanga lo la thei lova an lo om ani point an mani mo phur aniang tin ka statement masa mi tu po kan nena local chu kan pom lom takin tu ma kan ti dui don lo ti kha kan din na ala ni renga min an lo om na thin pol te policy an lo au pui thin te an tui pui to lova pian thanari ru nen kal phung thar po la hen kan om ve te nga ti chuan pu speaker ilama ivelama mi zong pe kan pom vek ani
then Puzir sang and phone in BIM in MUM Tikatsu Puzir sang a Keralo po can MDC dang po can CM the point bin on Muchinani Tsu min biak chuan kan bevelo thailova min kan polom ten du chuan andu pola kom kan du ve te chu anrun ti veng chu min muang chu min biang chu enge swalom ten Puzir sangan mi som ne na soi ti te khachu a soi le soi lo kha ke ni riat pha kan ni to lo tu nge mi som te po chu kan khelo khalaya mi pakhat thu soi helaya in zo khachu an soi ti khan ya amani zo fia then ni box ni la speaker khong atakin kan chief minister hian ni som pathum September sang ni le som ni le palia khan helaya tahan soi nangma ne na district council sarkar siam ka duani local thei chuan heng te provincialized te personal life as a case te le phongpui tlang te ngeng pui te le posom hi puzir sang khan MDC som te ne na soi kha kan chief minister hian puzir sang ne khan alo soi rengim ti khani ka zon su solama how to te ruling an niemo opposition an niemo kan CM te point tu na punguna soi ang khachu kabula hian an soi theu puzir sang an soi fal bi kanilo kan CM te point min mo piang an soi chu zirna Mizoram sarkar noya zirti tuan oma district council noya omboka pusang an ya aboy thak zia an soi china không ai hay zona là chán na hun zo wa kan chan zo lo ti don miang le salome chumi siam rem tu anti thu an soi vek ten walai po hi kan kuta hian a pum lumin dar uan tia kan rem ti ni hi chu kan CM te point an soi thina nia walai te so an kuta lut vek se kan dua amaro chu thil ti fel ngai tlem ala oma ala ti zong zong thei lova tin je ti tu te po hi an kuta hian om vek lo sela sota engkim an control na nuaya hela Mizoram sarkar nuaya thok tinen an oma hloin anglo hela SCR jak tu in ang box silo action la thei tu in ang box silo wakal te po hi a thalo view mai kan tia heng hi chu athupung point tha kan ti puya kan CM te kan member dang te point anon soi fo ani ten press release han tiang te chu kan thret angin press release manghian kan indeng ton vak renga enga kadin beina ang hi ziak ania wang mai khol chut ania wang mai khan adik vek lo ti kha thret tur ania khang kha helaya leklam takaron sin chi po ani karing lem lo ten speaker point of order khalaya khan adik lawani chon press this ve ka chan ve mai om tak abi party kha chan ve to bok si lawatin kan ho tu piang ten district council province diang jong jong kan chang ve pe lawani ki ni chuan adik lawani ti kha chu adikani asoi kha amma ero chu kha ka solai council na an har sab na po ani sikul pakhata dipat Mizoram sarkar le district council mi an thok du na dual function omani ti hi sarkar ma sa po thei to pin kan lo soi puya chu tu point an soyang amma ero chu tu na ka zo na tak zok ero chu ZPM sarkar min siam pui ka duani lo siam pui ni zon heng tapo hi kan ti sakang che u ti kha alo ti rengem ti khani pu speaker ka zon lok su pu speaker tu na ron minon zom tharten sarkar ZPM sarkar an siam tur hi dulo tam tak ZPM zinga pon amani amaro chu mi kan pola an lo lu chuan kan pom turani kalphung nar thar noya chuan tuma hi kan thalo vak to lawang ti kha kan rina wangin kan pom ani mai sarkar siam theina na siam lo thlat thu kha om lova chu ani maya tin mi PR kan chan tu le tu lo tu te kha chu ke mani thu nei na min da sak ve se mole kan du le kan chang lo le kan chang lo wanga
PR zong hi chan vek tlak pon ni lo chan vek sen pon ni lo wa media lam hian ke ni lo hian an chang le na sa thei ema atok viau ni kha kha ten an ma zom tak pu muan pu zo na puzir sang an case tenge nei ti kha puzir sang hian case pan ni ya pakhat achuan court niam zokin a convict to a chu high court a appeal me kani appeal lai ania wangin tuna hian convict kan ti theilova tunai chuan bizalen ani ria chu lo pakhat dang case ania chumi a case a main accused chu post speaker zona nei tu pungun lian chunga case hi ani a chu C Ngunlianchunga'n and 14 others tiani hemi chungchanga hian charge sheet pe thokhat ani to a tin prosecution sanction deal mek ani boka chuwang chuan anticipatory bail lo lak lok te po that karing speaker case kan ei ka hello when you think yan en case ange ane karon siar chuak ange a case siar chuak Who speaker kan ne bazam ta khan to zo bial khan en case nge te corruption case aniem tu na CEM ta na kan pom tak so ZPM thalai te na an thu chuak khan corruption case visit sang MLA hun la ya om kha kan du lo anti akha ama so bi khan nge ama so ngai ren kha an du lo thin khan du thu tem Pu speaker không ai in za soi don hian in ti khoi se la ala zo bel speaker không ai takin kan hospital ko la chan chan karinga prosecution order po kan ngai tua mek emo as chu tiang tura submit tiang deuh khan asoin ka share ka sexual ni mai the kan host leader khan prosecution order po la omlo case register po la omlo kha case nei tiang in pu kha chi don mi Who speaker an festival thei khop maya he veilam mi te hianin case nei lo prosecution sanction and deal ngai reng man le khovela hian le chuwang chuan pusir sang a chuan kan members om tak pungu na case a hian atelveni som pali te zinga atelve chuwang chuan an case so inang renga a case so kan soyange SCB PS case number 4/ case number ron soi meka hey legal perspective zonga hianin kan legislature te kan MLA te kan ramshroi tu te hi anin zir le deuh chunga in ka hria thil hin chero ve thei khop maya poni se Ngunlianchunga ki ama le ma hin soi ok chho ta nge ni a mel poki ki danglam chho thario maya nen cheng teng o kan members om tak pungu na case a hian atelveni som pali te zinga atelve chuwang chuan an case so inang renga a case so kan soy meng phok chho to khop me ki lai chho vela ken mo poni se ngai thla som ze lang SCB PS case number 4/2022 dated 26 May sangni somni le patni under section 409/120B/34 IPC red with 11/13 within bracket A within bracket 1 within bracket B and 13/2 PC Act 1988 ani chu ami hring te chu chiar chuak vek lovila hemi hi tuna hian charge sheet pe ani to chu bangin prosecution sanction deal mek ani Pu speaker ka thopui te po hini seng case ania prosecution sanction min ron deal zon ka pedon tu ma hum ka tumlo tun malamin prosecution sanction deal in hum te alo om to thina kan tum ve lo kan sa case number khatingo chon kin kan thelo kin voini kheng hian ACB case kan ei ka hello tuna budir sangana speaker khongai takin khatia soi chuadak la rawa chuan inquiry te pon lokala longtlai bypass road
siam kan ni lain central project kan siama cheng vai bel the som pakhat alo chuak ani siam kan ni lain chu ti hun lai chuan MLA kan pek do nai khania cheng vai bel seli le nuai som sari alo chuaka naya khat po ko khoi lo Patiang ko ngay nazara ACB ang local point heke sa yan til na pakhat chu ko ta la sen chu ko speaker chu kami na local te anya chu bang case ka nei ka hello chu ani nei case te ni chu hela ni la na po khan tra ma sa po khan case ne im shatlat lo kha kan nei to chu bang chon pu speaker chu ti so ti ni la a thain ka thi a prosecution sanction ko speaker po ko na kan member zone ta hian case anei te me wa so wang ka advice du so anticipatory bail lo la turin ka advice du ni kan nei lo wa kan la bok lo wang a tha la speaker khatiang case kan nei ka hello when you thinking case kan nei ka hello chat anin chang nakhop me hilai chawa khen anticipatory bail ti non bailable offenses angchi hemi bail thelo thu boya in bail na ania mi tu inemo bail thelo thu boya an man ngei don ya in shia chuan kota anticipatory bail an lo di lok thina dikhan bail thelo thu boya po bailin an chuak thei ti me tengo an zalen ni lovin jail om lovin pon an thei tina ani chu anticipatory bail zia chumo preliminary inquiry ta chun local tem leng mai chu tapo ka lo sui chu he thila hian ka signature mo tel na pakhat ma kan lo pathian le mi puiza voin ni theng kal na hian ka lo hi cheng khat ma ka langai lo bok chu speaker top the na em en case ge ani enge ti so ti so khela ngai lo ka nei ve ka kan house leader in direct tak maya case in anticipatory bail ro han in ti tong ta kha he house na ta hian amoi lo ka ti ya chu wang chuan din he zo le sane ti top to thalo mo ko speaker ko zir sanga nen case nge anei ti zo ania ka chang ani zir sanga na opposition lampang kan lo chi khianin ZPM lampang sei se na lai point an rik chho lo chi ulapu Ngunlianchunga'n ding chho tana enge press release te press statement and share lai kha chonin asoi ti ro zo ti ron tia ti chon enge mo sensitive lai on rik chi kha chonin le enge an be se lo da nanga thilan rik chho ta kha chonin ti top mai chi lo mon ti le dei box ya mo dai ka comment vak thiam lo an fing ve viau chon ka riamon gem vela hen ti lai chho vel hi chu na case anaya hian ame na case pungu na ani thu ka soya pungu na and 14 others dinga hian atel ve ti ka soi mai ni so to case number len lam hei ka neya ka soi to speaker pujil sanga an convict na kha khata khan ka tel lo kha chu case sanani provincialize kha chu case sanani corruption aina poisa CACB an man na an beret awanga kha case khanei ani in ka hia hei heta point na lang chianga hei ZPMPR ania ti chuan pu speaker tuna soi kha longtai bypass road ani ka chua nuwa ka hun lai mi ka voin ni thengan ti pangma ka project ka an ti ho cham thak reng ani ka hun lai khan so ta an soi pon nang chu la siam la he kong hi tlang tong ma le an ti ve pathian khomai na za kha thila khan pathian mingin vai na pu speaker ka soi tel na ya phela pok nei lo pu C Ngunlianchunga hi be se lo lampang thilin akal tai mo chu ti the ta hanin azona ron zo tu chu ni to lawa pu mon pu yapun te zona chana kha ania ama henaron kwal lut ta dei ta ne ti chone ma po ki ain soi fia na savia wa ka fili mani ka lo ba ki chukala lo vani te kha an tia ne alo ni lowang po ti thei chong lawa niang po ti thei chong ho lawa maro chu assembly house hi in soi fia na ti me tiang o mani case in soi filim tumna mun tur pokhani chong lawa courtin robarel mai dona hai chu robarel tu lampang ten SCB case ani kan ti khamo chu wang chon hetilaya soi chemi effective don lo ti chu chiang renga engpo ni se ka shelo antia ma se anwa khanin preliminary inquiry aron ti po khan chu tiang chon ka lo soya ati sia kha chonin a she ve thawe mo chu ti theini lo chi garot ka thu soi he eta lo en le tu line du chuan preliminary inquiry ron ti po khan atia khanin engemaw chu a she ve ti kha chu chiang a she lo top chuni big lo ti kha
she thiam theih me a pu C Ngunlianchunga'n hi atira aron chet hero ang ai view kha chuanin ang aron chet hero ang ai kha chuan mo aron chenoi chho ta viau in langa tilai chawa hian thun nei na man zual ko nga pop pakhan na tel na Bush Speaker azo na ka chang ania chan da ka longa thave sila bu vision su sangan en casting nei ti bin zota case pakhat anei chu ka soya chu appeal me katia chu da chuan kan member zom takhi atel ka tilo case dang pakhat ania ero chuan tu na kan member zom tak case a hian accused zinga pakhat zir sang hian ni ve a min zo wangin chu ka chang lo thei lo ni chu wang chuan case reng chu an investigator thu atlin lo chuan final report an pe a top mai thin thu atlina hi chu thil sual ti ani an ti chuan charge sheet an thelu ta sarkar na thokemo MLA te mo MDC te mo an lo ni chuan prosecution sanction an deal thin ani chu deal mek ani ti kha ka soi mai ani le alo me speaker khong ta kan soi fe lok khong ta kan kha khai sa kha tu sia nga kha kan nu ka do chia CM ania kha CM ani khan kha project kha speaker la tong tu soya ti chuan prosecution center kan hu na hete mai speaker tu ni pon sanction tu ni pon kan chief minister kha ka chung sang a chun lo pe ro se pathian khawai na za ti chuan a tu chuan ka dik na a ka dik long nan hu lo ka tang tu ka tang ma yang pathian khawai na za pu speaker he khai sa hi so khan ma sa khan CBI a pek an tuma mar su an pele tarawa CBI ho pokon local se ka ti rom ka tu pathian khawai na za pu speaker e kha chu kha tiang ba ka thon tur ka nei lo ve ati turin lo tiangat kha chu nia lo kot la man la so fel tak le lo puduan kot la man la so yang chu haron tia adik che ni pungwin Ngunlianchunga'n khi aron chang mama ka te hi ta khian case ne ya case number ne ron so ya chuwang chonin engen yang ka nei lo ve han ti thei je jang kha ani lo wa ama po khianin atira khan eng ma ka thelo an ti tak nangin han ngai tha chho char mola alo hriat je khi chiang tol maya atop thleng khian atop lo pa phei khi chona chiang tolu thu khane mo chuwang chonin tu ai chonin in soifia tum ma mai mo ka lo tia ru nge ru lo nge chu kan thelo alo ru lo ani point khiti te chema te khi mun tur poni lo wa hun tur poni lo wa atang ul ve do lek chon ka hriani eng poni se khati zong kha hemi chungchanga zo hani phot sela ai tu to kila na kina video tang karon react le don ne